Doni Vitumber and Doni Vivogating Elotam, with you what cake and a matak and then they kind of Tumberken, which is the Wicked Witiban, Rolomon Dundong and Turanga and a Mataganiqua. Under Bukidaba non da Bulang in a Matango to Meju. Same Sartu mine Corribulimer, Win Nakaboleo, the nominee Sulianomini Bula, the kind of sorboitico one Turanga, Kamuni Yanga Vagalevo, and a nona Nakataka. Plani na Italo and Bogi Saruti and the Vovinak. The Avocatu and Bulletin in the Salvati Kikoya, Kayadana Tanga, Veivakararamataki Witaki. Kimnina Lubi, Nishamati in the way Bunotani, Nisaling Gravita, Nitikin and Onongo. Kim do Venezuela, Bumbundo Marotati, Songo and Yavoidor, you can non the Maswata, Nina Vakalung at the Taganakalu, and a Leo, Erna Vagarataki, Kin and non Matentu. And weekend, the Visimatuma and the Vicoroviti, we corn the Tagadaka. When we are Nianu, some very similar to no level Mataganiqua, he can the Tigo Viti lives, a Kali of Novavina, the round in the way sort of what living Raviongo, and Matagani. We can do what you do. Miss Kunlay, now will you? No money Samataltico and Mataganiqua, coming non the bata, and non a Veivakararamataki, Naturana. For a cow family. Don't Bulavinak and Vuvale and Mataganiqua. Na wale una kena musiti ko non daga na turanga kame Veivakararamataki at tagi ko na turanga nindo wargi ko ti ko ngon legala kongo sa vole kan ilisma no lunda do walangan no tamas kemuni saka na nema mi Kalou na Kalou lewu na Kalou ganga na Kalou dinan dondonga Veivakararamataki na tamani ngona tamundu na tuini sautu na rabobo ni loma. O turanga bomba lomai kimami na Mataniqua niki mami vakila ni tiko eke. Ni tiko na bata venga rabiongo ni tiko ni memni vebu vale andua kai tu tiko ni avama. Nagabalevu na nomini vakatara andua na bata venga rabiongo turanga se mati kimami vata me kimami menga rabi kemani jisu. Kalau lomai Mataniqua sakali na bobi binake bu nomini liu tagatigon kamarro tigon getting lingam ni sandon din na vura todo. Kalau elom kibem sa sarabongo na pagabatukan nomini Vosa ikini kimemi masino Mataniqua turanga chisu keremo ni marro pakakin ni mamindu bula ni mamindu matu vale meloni matamuni kabagarutaki kina nomini na lesbo rot. Kalau elom Pinagaboli ni marro itigo neme bunol manyovi. Sama indi taki na nema mililin ni bunua viti na prestendi. Hobi bina taka na bingarabi na parliamendi viti na Kalou. Kiran daw ni veli utaki na vitamban matentu vitamban dundu na ngata ni bingarabi na bunol manyongo. Kalou elom kime masula kabe kemuni me adu tigo na nomoni lawa ni marro kimami. En gete ni lingam ni sandondina. Songoni ni biose na Mataniqua turang sama masula ki bikiam. Songoni telanga boy dortiku. En bia kabi. Betul men tolma dawa New Zealand na Kalou sama masula telanga bikiam ni turang. Kena bebuno so ekadi bitikin kem ni tutu ni me bunol manu bitikin be seburu. Sa kena masuba tongo turang ni do batra kena katum bikiam. Nomini lumutsa kena Mataniqua. Yes, Tuai Junior. Masulah nombor baik. Nak boleh mana tak mana nombor. Kalau elok, kita mana serabi kemuni yang bengau nak kedengan, ni boleh kita nom nilai semua. Kau kekiman, mesti berak bawatin membula. Kami maru itu orang na nom ni pembau teh kina lomai kiman. Amen. Baru tanah kina lomai kiman, mana Mataniqua, mana kun nena nom ni Vosa turang cisu. Ni pagbuhay yung lumay kiman. May napakawakana, may tunde. May tiyo talaga na buhay kiman. May ngunong binawanin rin may kina. Pinakabuhay yung lumisarong nga din may maso. Matakong masaka na buhay chisundondo nga. Na nima may makambula. Amen. Amen. Naka, amen.
Binaka. Iya, dawa ni binawali na matagniku ni randa soto gali. Nakaneka. Andra bratanel. Amen. Ano na kay. Iyo. Ambong kito sangay dambetiko vital no eh. Ndabo nambungi taron dono na sanga talanga ni mo eh. Andra tiko bakasam. Amen. Iyo, da bakasam takan nanda. Totoko na sungo ni master. Totoko tu. Nakimembe maswala kitu gani? Na wale hiyo. Da bakasam takan nanda tamatalalai. Ena taka liungo. Iyo. Kena nona vya varti kwa na Kalou. Berandare kino keda nonda tawayang kina. Buka yalla al nonda kuku. Amen. Laso ngona nando vital nota tiko na viva kurumbutaki. Kalou eda na viva kurumbutaki. Lo manempa ke wala ngango. Ena ngona ni takatango. Rona ka viva kurumbutaki. Indu ya lurea. Kita vital la coba teki mata saben Gonzales mekin na liba no chin mama ni diwa. Dua ada begitu ngona lako cikina na mata ini waswasa. Undo sia cuma na talebon kon talebon nga sano katu. Munan tulak mekin gudata. Ngona lako cikina bu lako na buli. Usang mekin apa tu ni sambo kon gu talebon sama na flat na beteri sama yucian ko. Lako tu ngana buli ya. Lako cukup sale usang ke bare tu satu tu au cinta au cerita na buli. Vital no sang dona kali tunggu. Na laptop na telefoni ko lako sumikin na data mo video na laptop. Sambok ronangon roto kagero sare tama kam nangon ni buli lom sala ko na buli sambok. Ya na puno talanga tombo tukin na headset ngo. Do lako cuma telefoni yung gay durani tumba. Balet me usia cuma na presentation mana laptop. Bet ke watam para bana laptop. Ember na beta kamera lako cuma na telepon. Namber na nunggu Vosa kena tinggo mic ya. Harus angke parta cuma itamba be mata sabe na telepon ni sangga pengoreta ngo sa on takata cu. Anggai lori mana pawa lak. Nalai dia tompa kena on mereka mata sabe. On se vida na paciente. Anggai on takata leon telepon. Presta kartu saga dari telepon tu sa on. Nambung gitu vital nota juga sa siang. Saya lo teleponnya. Sampok na liba sampok sarang na tawa. Kempok na blackout ngampok na tampok kaya sarang der telepon sing der kavinge la koroi tumba. Da tumbu to sar tunga area na bitartar reali sar tunga. Nambungi sampok kota kin na liba sampok talanga kin na tawa. Yemana kuno kitu ntampe tu kin ko kitu si turong itu. Amen. Nugudur bo chulo mani rumisan ndu. Nuko ni sasing don kay lakko. Iyo kita ndarraw itu menembung. Kaya sali bola kan yoit na songgon. Ida buka. Saka okay. Ada buka kena tawa. Ya na baleta ni ona numusiko ya ndendua na wifi ngo takataka. Saya lina ocha samu yoti ya norang.
Kita Tangira telefon itu na ruang pasien. Ruang pasien na kukuan liba-liba mo chikin better. Na tangira telefon. Hey, tangira telefon ko. Atro ko ni silanji. Siya mawala nga. Meron ba ko tiki na 5 na slide ya. Eso na. Amen. Do biawarte ke ko na Kalou weekend. Amen. Meron takilaki na kenda na bakayala ni nonda kuku ay. Na kuno ko nonda bakasam. I'm lost. Eu singa to perangu. Do lebu naka sota begitu. Lebu sa tal nota kana bata-bata ko ay. Do kacu kana ngoni ni turlenga. O junia nga no gudro sa bawati chu. Sa tamatalele ya. Pero lay kel chibol indon kono asing don me kuni kina chibol. Le sumai mata tunawai kiro li sama kan tona kono kiro kilani amati no makau. Sa angelen dina sartunga. Angel kiro kilian angel ya. Kil salai titumbal lai sa pakai susua. Dan angelen dan. Lak sa pakai burinawai. Munta bitonga wa bisiko iran reko na pocket. Na adu mulai kena pocket ya. Lante mo ko itu mura lebu nino na re. Un reta kena pocket. Muta kipa pindah na wa ilo mentombu mo un reta kena. Kinda dala ni sa leka na bachi ni pocket 5 na kilo. Chaya la toka da kan donang buni maleli. Wow. Amen. Iyo son The miracle God. Praise the Lord. iyo. Amen. Son una iyo ndo bia varita kana ilebo na ka raw ni ta kama. Amen. Yo manda bulital na gumbulan na mo. Kila na wawalin niya mo. Na yan sa wawalin din. Nada to si wawalin mataka kami. Nelipo na nguna ni siya main na kabulis ko tal-talepan ni yerto nga nakilar to sa kilar to pare to chunada. Nayada Nayada ko idura ni bibiso to yan. Nakan na daw sulti. Okay, yo balikin to chicken ya. I'm lost. Okay, binabaliw sar na siya mamay ni ko, binabaliw na wasota na nyandra ba mataka. Daw mbula binaka na siya matikman na taon tako kibiti. Nunitaka ni sona itukutuk na waseke. Around ni around ni buni kaya bebuke kukuha sarap na to chicken na. Dona stadi to ver kata to re dengan mata ni ko. Kamera ni buki kenta to chuka. Manoa. Kona kelachi kun dona stadi untuk kapu chukili dona buli ni do watu kai chukar tata 3 wise men. Rto na tamata buku rto lako. Merto le ready tiswe. Okay. Ya, na buli batakin to na reda ni kuwa. Ya, to na reda talen do tentala angle. Merani buki ko ano mo just the Christian walk. At times when the going is hard, a bit confused. Things don't come as planned. Okay. We cannot deny the fact that most of the time we'll come across obstacles in which God could turn into opportunities. We faced that obstacle. But God said that could be used by Him as a stepping stone into something much greater. So we've gone through life, okay? Okay, we've got so many scars, the scars of life. Probably out
of the life that we've lived or the experiences that we might have gone through. But those scars should not be a deterrent. For God could use those scars and turn them into stars. Nanoa kira vital no chike watu dona dorbu na ko vyo mena kabina na single nanoa just to share his story. Na makasa mutal nga that he needed help. Na mada sao tisinga usinkla buke lulu situ siti. Aku nati ko kinongane na. Na wantangane ko ay iburia ko lutu tondo chingan to matabuhay. Lutin kabite. Okay, kuna chiko kinongane na lutu bali siliga. Kuna ndambi tunga. Bisuka na lutu binikana, bisuka ndomona bali sili. Kuna chiko kuna ndambi. Ngai tukuno ko na kabini singa moniti. Berpati di Vitamana talo ira merle bisu kita mana mai. Rede sing torram ko tamana na kaya. Sabi na katatala kino tamana mele kuna tiko. Asa kali bisu ko mai sa kami dambe troka singkila balitaro kita mana gitu na tamana. Oy ata pada pa miki, ata pada pa na bono ko la ko chikina. Korle ko chiko miki. Pati kinandali sa chulingan. Ala ko biko. Kira vital no chikina no sama ni boleh tu na dorubaya kira mi masu bali. Kabue lebu na kaya do round ni sianga ni baleta na mu family. It could be about you. The Kalou na biya watarando na ngunango meround ni wato boleh ikukin. Why do you stand? Atabi ko natakabo na ngunan renre. Vela na kilao duruma chiko nung matuwale. Okay, Ramada. So nung the trials of life that you face. Irawan ni sianga ni baletira. Koradoko iloma. And around Sangana Kalume Banratigo, where do you stand? And a matangaling una bango. And on the barotaki na Kalunumbul. The carne of no matu vales, my number on that. So no one that we are catakato kenda, and the road teboro. Okay? Si watarana Kalu into the camia. Tebakana ko to maybe conada. And only sal no barotana Kaluna no just to measure your faith. How big it is. Okay? Is it strong? Kaya sa kasama chuko na malongo. Kono kasama ni tumatay. Nano ala ko makindo na talibuni. Baleta ni do nogu policy kapag sa do pa menugu moto to Kapag if I could find time, may slot tagi kinindo na ka, let it be. Sa kirech ko wana turanga, mabukiyaw. If I have the time, just not to say no. Never say no. Yung sa kapag ko na weekend ko, au tarang identity ko, kaya au nabuno may New Zealand, au nabuno talang Australia, au natitiba ka talis nga doon na Kemba, na madango. So, na maliwan ni matakalele ya, na nataka kinabuli, na tori kina Sabbath school, na natiti talang ay kinito nabuno din. Na natiti may New Zealand, titiba ki Lautoka, ngay siya mo Australia. Back tal kina Kemba na chukin, nabuli ay. Anti bakil mampalang bongin ni matakalele ni Singatambu, matake ng bongin ni Barangbu kabikim do Minisilandi, bongin ni Barangbu ka Minisilandi, matakalan ni Singatambu na patapatan ko. Hausa nandote na po no siya matalsumikin Alak meluto ka na chikuwa Kemba. Kembali so nakato na siya matakalele ya, manit sana tikitalangan ni camera to uli darto na tumberi, hiran to gunaw. Manitambata luto kay. Okay, urede au. Datan guntan pakasam tao to po.
Ito sa ofa takarto merto di may kaya na singa barumbu ka merto may kuchiwen ki. Iluto ko bando Mervara rota ka biyaw na to. I said yes. Okay, sando. Amen. Batimba ka ni kasama tanga tu bombalaw. Do na ngon lek natapos slot ta kilom. Wow, santa to na bo bakasam ta ke. Do barta biyaw na kalu. Kun bakasam ta bali bu na da. Ya wachinga me kendar ke wachinga Yo berarti di tengah-tengah do libro ngon do rawai do bia wasota na bosar do tukun nangon ni ya lamu balilai. Okay, yo erro todo porque reda no bakasaman to la porach no tambu na mai di wasi erro so to na daka pangambi ke video to online get few thoughts. Iko wala no mi wala something that you can take with you, something that probably shed someone light will and so na kada sakilatiko and so na ka Iya, dore na talaboni mantanga sulumebi na kenisa umulibol ya. Siya subar tengah libol yang ko. No time sarang berarti kita nanoa kita borong-borong tengah korbul. Sendiri kita kan tas kan borong bakal lihat. Kita suka nawa. So no time dia mau di tahun. Sama yang tampil tengah kia mau kawan apa barang balata songgon talam mungkin. Yes, so nguna untuk baritakan ikan mata. Untuk baritakan yo kenda singan rapat singan don ko ko. Oke reda ni do study kakun do willing sanga no study. Mara no bita bata sonna na baka sama or probably play with words. Play with words. Mengon sala ni no mu kila chingoro misis kunaika boleh na nene ngai lolo machubi master seru. Kesa se chikongori se sali si biara yo lolo mabua. Gabana no mi coachingani sa angase ne kunile buna taka peta kabisi biara tenge ya tale me pakana no na leibu na una singa tambu ai na wamangi. Kau tengah no na tanga tau cikina no na nila pagule tau cikina no na sulwatan. Okay. All right. Eda ni do study an kamu do kawa. Mebu kiko na mudidi. Na numa na kau tuku no chikubikem do. Ngoni ko wili bol tambu kina na kama no mu study. Kaku no baro takam baleta indona assignment chikubiko. Indona itabi mulai ba itabi indona banua. Kuwa. No baro taka membalitiko. Me bosa to manda biko nakalu. Ke nangona taraki no nakalu na lomamo ni tukutuk ya. Ya suletar nga biko na bibande itaki. Ni tukutuk ya le baka kanon rumbola taleso. Oke reda nangondo wili bol tambu. Ya teman-teman ko kaya reda na kaya ko reda na madiwa se lima cin katulu cin kaon. Kala talno era rotunga betana masima Nadina doutora. Nanti kena rarama ya. Oke, kena barang. Recording in progress. Kaya ko Willy Kawalenga. Oke. Boleh menakan na siya mamay na Facebook. Nawali mo na siya maramay. Sa akin dapat kaya munital tinga. Matakan ko. Oke, do kena barita kaya. Nangon no mustadi maraw nyo. Dorang ngon salay ko rin nanumakin. Ay ko rin nanumachiko. Oke, kama dapat ko bito madiwasi ruang ko. Laka manawasi 5. Dan manawasi 5. Oke, tu boleh barita. Na nga tukuni kinabango. Okay, lako man natin katulo. Okay, mdo masih makiburu-bura. Sa siya po na masih mo na kinatutuin. Okay, niko narita nga nakakana. Niko na tobole. Niko na pakilabin na. Baka masih sesiyang. Ito, right? Okay. Niko na kitobole nga po. Niko na ito masih siyang. Nito na kakan. Siyang. Yung kikilangan no sa tobole. Masih machugiwi. Masih masachi ko roilom. Okay, so no reda nga no masima. So makasama no masima ko ikusapakila now it's talking about the inward purification. Abi makasama taki ko adibi. Ko ay hato may loma. Kiko lang no masitin ka ba? Ay kusana pala to ka okay. So this talks about the inward purification.
Vivaka sa swata may loma. Taka may loma na vivaka sa swata. Ikoreta tikinitin ka ba? O ikem do nararama kay bura-bura. Narabi tu kunango. Okay, nararama kay bura-bura. Lako tala tikinitin kalima taputu batal chuna na bose ay. Sanga tutubaki na dina. Toka rukuni bakarami sila na kena tutunga. Sanga dina bira kita nga sa tikibi. Ibale, ken bale. Masima the inward purification yo wasam baleta na dina. It talks about na rarama. Talks about the outward illumination. Veivakararamataki ena Vosa. Nothing to buy. So the first one masima inward purification, then the outward illumination. Iko na pangat takatongo. Narando buki ko no mustadi. Di hata main dona ngona na senga wala nyo study. Nakalo na bibanga taka no mustadi ngori kena kai ko rawata kina. Iko buki atalendua. Okay, kuni chiko no mbakasama. Okay, ngona study ngombalite unga no gutoke ke. Siang no mbakasama na makatiko. Ni Kalou ngori nakalo na banga taki kuno ma. Dono puno iko na roni na. Mana awala kina. Okay. Dono awala awili katika tikine tinkawa ne karuan nila ini ay. Okay. Na korsa tarto na tutu na uli banua sasiangan ni daba. Sasiangan ni tambon na kirawa. Kembali low rei may bayawa. Siya wala nga ni para ramatigi na tigi bale. Low rei may ba daba. Iliu. So the forward daba ko rito ko nakin. The forward manifestation. Makani ko toko na uli banua. Raridi ko sarto na tamata ko rito may bayaw may iliu ya. So you talk about the inward purification. You talk about the outward illumination. Then we talk about the forward manifestation. Bikin sabari tikin tuba. Nabakasama. Kaya kung laka man tikin ka lima. Okay? Tinka ono. Ang ito no kome. Daun rapakakina na namundo daba. Raramo matanra na tumata. Nararayda na namundo ibala-bala binaka. Kataba. Baka roko-roko na. Mamundo sa ating Mamundo sa ating oira nga ya. Nirsa rayda may. Bal enabuko ni outward na forward manifestation ya. Rage pakaroko na daba. Era orto rega may narara may buno to bayaw. The forward manifestation hindi nangori. Atora kwa ato iliu may outward daba illumination. Ni aparu taki chiku may numumbule na masima lutilom na inward purification. So you talk about the inward purification. Reda may na nangori. So it's the outward illumination. Then we talk about the forward manifestation. Laure may iliu. Where na tamatea. Karena kayo daba. Pakaroko na. It's the upward revelation. The upward revelation. Ni Kalou. So, ni oreta wala chikin na ya. Bita pa mo po hindi. Bikim doon daw bunaw. You're set to go. Atara numbula. Iksar nyo. Gita kata-kata ko nga kya. Okay, the inward. Tapos so taliki ko. Edta ko so mutin tambo. Then the outward illumination. Baka ramatawabog ko. Okay. Then the forward manifestation. Low re may liu. Where sa reta chikin nangona reta may. Okay, so it's the upward revelation. Ni Kalou. What's ayuko sangka daw taro nga. Pata na inward purification ni Masim sa on chiko. Sa sabola ka chiko. Wata na outward illumination. Sa pakararamataki na samu. Bertuntan pa politiko. Wata po yung chiko man na taon tako no mutikitiko. Man na taon tako ni Rachiko Iliu. Karan rambo rita talang awira. The forward manifestation. Yan nirasari da tarangi ko. Atapo ira sarap ako na Kalou. Yato chiko into na upward revelation ike. Sisyan. Okay? So tora Jerry. Sa kila sarno polato kaya mo buno kina vita may chichi. Lako vita may chichi le tuloy ko sando na buno sa chika. Niyo nakakawaya kim do na kangu. Iko na rida na so na ngoni ko na buto da ke iko na sibanga takan na musuni bunaw. Que bertonan do kila chico kita do la kabata bale mo Manoa. Never ngono tu daki ke ubunau. E sing do na daba. Sing do nungu suni buna mo ndo na pep mo taraju. Naka lo ala nga chika na time spent na no study. Sa tarai ko sa no mo ni tukutuku na no mo outline ya. E siya nga ni chico na chikini pepa. But ni ko sa arita tu no mo mon. Okay, then it's set to go. Okay?
Okay, jer. Wala nga kurun rida. Nada ba? Inward purification. Outward wabulichiko. Tikinetin ka vida. Va, matanya tu boss kan tikinetin kalima. Then the Navitalai tu forward manifestation. Karunia tu boss ni tikinabayatin ka ba? Igora tikina forward manifestation. Okay, lako man tikinetin ka on. Na upward revelation. Ira tamata nir sa redo mo na rarama ko sa ado birenya. Man forward manifestation na ngon sa redo ni ado birin kinararam. Man na kara redo bi ko balata na inward purification sa ado bi ko na outward illumination. Nombulo abolitico. Ira ke baro ro ta na. Sa upward revelation redo kinuir. Okay, nakalu garaba chuko. Ko tika butang na taka ilom. Okay? Ora dia sana ngoni ko takapa no study. Okay, mata kalilingo to toro nga pa to tolo. Ando kina bari tekya. To toro nga pa tolo ngona Matthew. Matthew wase ruai. Okay? To to sana Matthew wase ruai. Okay lan ya lo bikin to so ni mata ko, kento chukna. All right, set. Okay, ni kon tambe tu na ito ko. Ni ko wabili ko ba ko to tal no makao. Okay? Kuha ni chuko no makasa mo do na tal no makao. Okay, nakalu binakata babu levi ko Okay, reda untuk takapa na study ko iliu kila chuko tumatele te orto na mata buku na dabarto reida kila na no dabarto meta ka kila no orto tarro. Okay, na dabarto baka sangara. Okay. Okay. Nutani ko tinakam tur tal man do tal na engale. Do tal na indavon ni. Okay, sabango balatan ni sali no sabi na no sali rongot tal kina gugunaw ni tamata buku na outline niya balatan kenda sa nang kwasul nga na nunggu PowerPoint. Okay, santo buku kenda tal nga. Okay, then continue keep studying. Okay, kenapa ko go na talo juga nirto na tamata buku. Okay. Wase endua kena tikina endua kena rua ni sasudu ko tisu mai pedilia mai chutia na ngau satu kina ko roti reida esona tamata buku mai natu ida ke erto sala ko mai ki Jerusalem arsa kaya eve ko sasudu menon rotu na kai chutia ni kito reida no na kal mai natu ida ke kito sala ko mai medu bawa. Okay, mai kia wala nga au sarne bite kina rotu ategebu binaka. Okay, so what did they do? Why were the wise men wise? Nadhapa na bu na merto tamata buku kina na tamata buku. Tamata buku baltan merto tamata buku nga. Kaya sonda kayo isaro tamata buku. Si tamata buku balatan ninduan na karto da kabrotu. Merto reri tamata buku kina. How siya nga nibiya debate tayo kira na merto tamata buku na megi siya daw. Siya okay, ito ba nga tarapakasa mo? Okay, kinamata sa bara na to. Okay. Winakato ka merto baka to kay tamata buku balata. They followed the light. Merto ba muriya na daw. Ikaw tamata buku? Baka tamata buku ko utara pala na ba? Tuwati ko utara pala daw. Nuko Okay, for your own study, ikaw rin lako mataka na Matthew wase vitu for tomorrow Au situ kunran ko sila numo. Mataka namuko mo kango lako na Matthew wase vitu. Ngai baka wili ka mai na tapa so na rua na kai ko ni reda. Na rua na veka ravesasa retal nota ki juga na Matthew wase vitu. Ko ta kapa kinu study. The twos of Matthew 7. What are some of the twos that you will find in Matthew chapter 7? That's for your study. Okay, yo, go. Iksareda, okay, so they followed the light. Number 2. Lawakin ka rua. Ortula ko may vi. Ortula ko may natu idaki. Kibambale, ebuno bole kasi ebuno ya ortula ko. Ya wasara ortula ko may. Iko na kebare na to, sige pa kaya lele tigre to na dapat na distance go. And the inconvenience encountered baleta, they left a comfort zone. Okay, bertula kon to no arto mo de ba itu okay. So they were wise or into kon to kay baka sama kun dibit tangan tamata buku sa berterto sa dap.
Reta wala nga na kartu takaba. Roni sentor tamata lili elako na tama nabu na mesan tamata buku kina tamata lili. Dua, he followed the light. Barre tegi buat sa lili bro na piaba kilkila. Nadaba. Muri. Okay, tamata buku baleta siyang ni pakaya lili tegi ko na balabu ni ngoni sala. Na inconvenience ni vika na lay sotabo ko. Mo tempe kadona sini batu, mo tempe sini buni kauli ker me mo tempe dona Okay, so iksar ni reida. They were not discouraged by the distance, but kenadaba or the inconvenience. Return le sotabo to ni lago. So that will be verse 2. Okay. Retan rato taro, ni tarang me ke ve yo ko sa su me no ratu inadaba. Kay chutia wili ka sombu mengo ri meta na tikine walu orto bangaredi. Orto barredi Karisto. Okay, foi kau. Ena numu lako iko lako tiku kina. Iko bangaredi mai. Iko tiku nei songo lotu, de iko bangara. Iko bangara mana tamata, iko bangara Karisto. Karisto. Okay, morono tamata buku ena numu lako bangaredi. Karisto. Bangari Karisto. Kilei Karisto chunga. Koe nga, o koe tiko nga, koe taundua nga, vinga una kete nga. Ke pakai kona bangara indua tentar na kamo bia bangara ide ne lako ko. You'll be discouraged. Okay. Amen. Usoni, sige ba yung besar gago? Okay, binakawala yung usoni. Kailangan doon makatama buku ya. Okay, reta tikine diwa. Iko reta tikine diwa. Orto salako. Rata tong kairi. Ini sarungo na bos ni tui salako. Karai na kalau era da may natu ida ki sa liu te kira. Kala ki tu bakan dua. Sandoni na tikine sa koto kina na daw. Nawan. Okay. Torongo na bos ni tui. Tui le taronga bera ya mai vei. Oi pedeli ama. Ara sana ran tukuni berto. Berto salako. Berto reta talararam. Nada tukuni bekento. The additional light. Okay? Nararama. Dapa nga turun sungko na kilani daw. Tu kilani na kau tirto. Okay. Mai. Na tuku na daw. Sonongo na santo dendia no tombula balo tu. Kaya santo na numo kaya usa dendia usa angkasa usa tal susuro tu. Ya usa ya ungo. Ada teman-teman tu may tuku na chiko na kachingo. Okay. Yan na numo chiko. The additional light, Arturo madarto lako. Ana po na bikem to meo kalani daw siya matikuman matagan ni kuwa. Au kati ko kaya ni tuku makao tu ni tuku ni balta. Ni batarami to lako bata na Kalou na bati labatali so nararama. To na numo ni tuwa sa kila tuwa sa rina. Okay? Verto na siya matikuman ni menabubale platform so verto sa nakaruningaw na lako bang ko. Okay. So bikem do na lako ay bakanto na biya reta tali so talakabu. And then nabasi kay loma. Balsa so talakaw sa ati ko bado rumah tali loma. Singiti ko kinamani mate ni nguna. So kani pa madala reta chicken. Okay. Dapat talakin turni reta. Tikinatin kan dua. Ini rasa dur ki vale rasa reta na ngone lela ki merna tina. Arsa dua sombu kadaba. Okay. Reta. Niko bangare Karisto. Okay. They follow the additional lights. So liberto ni ba madala arto me reta tale na. Ngo tabi na karto aski ba muri tu maina daw. Nakalo. Kerto ba muri mana kalo ko sirto bidi. Veci su orto singliata bieruti. Okay, so ngo da wili ga orto ba muri mana kalo siang na karon orto ge ba muri na kalo ge ko sirto veci su. Orto ena karoni ngau ne lo rital kini birto na daw. Nakalo erto a raida maina tidaki. Kemal to ala ko ko sirto sarto ka man to bakasam. So okay, they follow the additional lights. Cinco walangaya. Sarto ado veci su, what did they do? Achuko ao meri ocho sefa.
sa chiko chisu korto Veivakararamataki. Who do they worship? Jesus. Bede. Jesus. Chisu. Okay. Nanu mumbula ba lotu ni kolaka bali lotu. Ana kame chiko no baka sama ke baka indua mosuliki no baka roko no mulotu. Bede. Sulianga buana chisu iko Veivakararamataki mai. Amen. Sianga ni koya bukeiko mo reida moiko na upward revelation go. Na kena dobi ko na upward revelation. Ana buku ni nona forward manifestation. Wako toko na rarama. Kaya to tiko na nona outward illumination. Veivakararamataki ba politiko ka to ure mai na daw. Na inward purification. Okay? Ken bare to tiko. Oh, right. Dor kaure to tiko yau. All right. Tiko na tiko na chikin ng gore chinkan tua. To bakaroko buwan ng one. O ti ata parto kita ka. Sar ka non risole daw. Kamu nangar sa pakatampuro buwan na isuli-suli na kaulan ng Andrea nga mapaka may kena mura. So what did they do? Gifts. They gave gifts, right? Na gifts or to sila. Naka-Josi. Ito sila na gifts. Okay, tal? Yeah. Tama na kain lolom. Ikuro ni Kai, ikuro ni Solia. Terus sama isota. Sama reda na puno chikin na ngon. Bati ko Veivakararamataki. Okay? Sama ilutu. Reda ni berni ko Solia na no mo gifts. Tama na kaporton tamatabu. Tu sereka na norto sol. Erto lotu mandaili, way. Erto baroko mandaili. They worship. And a book ni worship terto sa the cover to. And erto sangay suleki batanon to dam. Sul. Okay, so you kurang takapan mo study, yana kay correct. Okay, matay meu lotu. Meu ngaraban nakal. Then nadap na kay lako da gifts. Nadap so na gifts ko rin reda nila ko maikir. Na mga una. Iyo na cola. Drea nga baka may na muray. Okay, ni oreta na mumbula. Natabi ko natakab. Na gifts tabi ko rin Solia. Mga una. Na mga una, your time. Iko Solia, So how much time do you have? How much time do you have? Iko rin Solia. No muyaw. Okay, mapaka ilabata kinadakadagan ni Kalou. Labatali ko rin Solia. No talendi. Okay, ilabo. Nano mutalendi, nano mukila. Okay. Iko na numa, ito Solia so nung uno, tiyan kay murital to kena complain. Tiyan. Okay, cool. So nung uno, sabi mo, mamusar nga nakanggo mo lito. Ito lang ko ba, siya sarang nga unang talagang lot na. No. Iko, na-complain nga na tamata. Pagkakasota ka nakatsuba lot, Dole tola tura rao chala ko tsunga iko bingo na nga iko kela ko nindo ang beren dapasan do te ko buta kam School. sabi pa school bala sabi ko pa school kin do ya dan jeno chigo aba school ko ni sa ko nga okay tarin ko so iko ya tarin iko na tapa pa school kin iko sule chigo bidi na bingarabi ko may taka iko sule bidi iko foi ka iko sule buana Kalou. Siku ba sule chiku ba na tamata ni sunggulut. Bertu rediko. Coba kai ko odakawa meno mulutu. Okay, buana Kalou ina gifts go. Dua lako mai seseng. Iko na takaba tsunga na yalo binaka. Berarti ko sing sule bertu sing sule ni sunggulut. Iko takaba pa na sunggulut. Yo sule buana daw. Iko sule tiko buana Kalou. So you will never complain, Jangan itu ana mama. All right. Dapat tali kurang reda. Tuba uli ke sobu chukang tiki nebi. Cinkan dua kento reda. Okay, reda cikine cinkan rua. Na tapi kurang reda kin. Ye ni sa vaka sala ve ira na ena tandra. Na Kalou mereka ko ni lako tale ve roti. Sa lesu tale kin non rabon nuai na sala tani. Dapat tur kai kurang reda kin.
Pakasala ni Kalou. Yoke, ready na to kina pakasala ya. Dapat ka to kina pakasala. Ito talay raw. That's the word. They obeyed God. They put God first. Eh? Erto tamata buku. Simply because they obeyed. They put God first. Kaya kapag ko na wasot kina umuli ko man do talas ko wala tambo. Non siguro wala tambo ko where is it? Nakataka wase 5 kina was nga buluka wasot click nga may nagunga kabir niya baluk. Kay sangkay bos ko pita kay erto na apostolo kakaya sa kilkil kito me kito talera rawana Kalou me kako nga buwana da. Buwana tamata dapat ko may berto eroti. Dari Veivakararamataki ena Vosa kunia do mitu kuna talanga bia we. Atur. Ada berto na tukun morto beroti. Okay yo. Erto satu tuku berto na Kalou. Dapat satu kuna to. Obey God. Put God first. Harat mitu kuna pita. Kil kito me kito talera rawana Kalou. Kako nga buwana da. Tata waseli ba. Tiro suka di. Ai kako nga buwana tamata. Okay. Ya son kay ko pare de chico. Okay. Ya na tiki na batanga ngori chico tala kindo na pakasa mabinagan. Devi na kamore. Dora kay devi kem dor ni reda. Tiki na batasa chico ngori do tala pakasa mabinagan dami chikin. Susana. Nasala? Okay, nasala tahu. Apa tahu nasala? Tanto na kaurongo da nasala. Ina kang utar ko chikani. Nada ni sala. Ada apa? Okay. Orto umur dia dorong ni sala tani. Menangoni sala tu tahu. Ngoni sala tu ala ko mai. Atura? Kona ngoni sala korto la ko mai na tahu itu mai kin. Na bakil kila? Na bakil kila na vile dai na murmur la manar tu korto le ada tala chikin. Chiku talanga me kinodi. O bed fala. Roti kona pretenda. Kini dame pakatuya. Okay, ni kona pare dan gitu di korto na Kalou. Dona lesu no mundo. Ya muriana dava. Salata. Ngoni ko sa may lutukin. Sa may reda na Kalou. Sa reda ng dina ni boss ni Kalou. Tapi ko muria juga na ngoni sala makau ko muria mai. Sa dona Kalou, dona Salvo. Amen. Dapat tu ni voltambo. There is a new and living way. Dapat. Walk in it. Ano muna ko to na vital no touch kemi to mi okalandi na runa ngoni sala kan dapat siguro lemani balita. Na redekin na tamata no na muri dala. No sabe so tapa na Kalou. Saran 2 time talang ngoni sala muri apa. Okay, ano muna ulo to ultang chikina he came down to a level Okay, no study ta to nga na tapos so chik sambo redek ya. Okay, kaya ko wala pa to na kinyo chuch gori ko bracket ta to kina na korni dawasye 5 tiganatin kabito na dapat ko na. Sony? Ha? Vinaka, itakali na vika makawa, ready sada ba? Wow, pakai dengan. Iyo, natapos so chebu, ibu na kemu, ibu talada ba? Na memu, ibu numungoni sala, ibu numusulu-sulu, ibu numulawa-lawa, numurai, karong otan talingamu ibu, numu pakaroni mula ibu, numbui talanoa ibu. Ibu siya, ibu. Yeah, okay, so tapos sa chika tayo rin na matirtamata buku na bandua. They follow the light. They follow the light that they had. Raramasar nga to sambo rin ito kumorto, kwarto muria. They were not discouraged by the distance.
what can inconvenience round to sutaw. Okay? They sought Christ or to bangare Kristo. Singko wal ngaya, Navitalai. They followed additional lights. light to bamuria. Dato samayado na tikinya, what did they do? To do some They worship. Okay, part of that worship, erto daba, cingkan dua. Tusulia nilalom. Okay, na erto soliar to na norto daba, na kanilo lomar to konto chumay. Okay, liur to soliar to, korto sangay soliar kanilo loma korto konto chumay. Singado wala nga ikya. Norto ngoni sala. Lambasi ka kina. Erto talay rarawa na kalo. He obeyed God. Ang bita pati chukini kina natakataka 5. Terus ngomong kadi wai o tia sangger to da muria talena na salatan okay tu nga bikin to ni kola kami balo terus sa sota ke tisu sa suliano mumbula sa suliano mukani lo loma ngoni kola ko kin no mundo balir sare ten na da iko muria talena ndo na da na salatan ngai ko ni re barita kan ni re ako nambula makao ngando umbula kini liu sada sa senga Kana yalo do chiki ko liu na warna bipa sa ki Macau. Kona do keli da. Do keli bulu-bulu, Sabo. Keli sui. Iyo. Tinggal ako ni ko sabo. Kongona ako tukuni chukun keli ato mati wa selima. Saya to na da. The inward purification. To vakila na chukwa abo kia samu. Na outward naba illumination. Roto reta talang roto na chikumi bayawa. Naba forward manifestation. In the end, the upward revelation. Many. Singko na katu no chisu. Do komanda ni lako. Do lako vi. Jerusalem, do liwawa. Jerusalem. Lako manalo tambo, kami do na kay do tukuniaw. Teka mo may vi. Jerusalem. Jerusalem, chikomanda ngay ke. O chay vi. Jutia. O chay lako ni vi. Samaria. Adam sarena daba. Yalal ke buru-buru. Ati alal ke buru-buru. Oto silwaya. Namun ni theme na tiko iviti. Ada na chuko bikem nutoro kena ngone leo na daba. I will go. Okay, na ngone atega buki na botu kuno chisu birto ya go. Wait. Tulo ko ay don't go. Wait. So ngona dabi ang bilingi wala nga meta go. Yo ko ay go ngori go tu pati kena daba. Nothing. Lala. Ni sa go ngono ko ay lala tu. Ha go nga lala chiko. Panuni wir kena borto ndu yali ko na go nga. Go. Tormendo na go. Dota la go bichiro bata. O tinga kun wili ka babalangi. Wili ka bata. Ngongo. Wili ko babi ti sa ngongo. No mula ko nga bati ko singi barau taka ira taka. Iko daba nga to ko iko. Nga to ka nga. Tutor nga to kilar to taka boy ko go nga bali to mo go. Nga to ka nga iko nga to ka. Nga. Utia sabadi nga. Bichiro bata to kaya. Wili ka talababi ti. Olay nga. Yana kay gura taka panu bali lotu. Chinga nga chiko nga tegir talake no bor chiko abolitiko. Meni kandena. Kemdo siya nga. Kami dai. Kemdo kami doutor na ata nindo na boy mena kon dono bungu. Ata na to sweet. Anda na sweet. Se daba filo de no mucho kaya. Go. Nga. Okay. Re chaba men ko na kay no muna go and go. Chale sa mabata wili ka sarbabiti. Okay. Yo, okay kento na kaloni ko. So nakai ko ron nakabo no mo ni study. So ni kemto tal susu daw bunaw. Mo nagay tu dagi kino mo bunaw. Ira ready ko nga pati kino mo daba. No mi voltam. Ata mata ko sa tu ko na sui bunaw. Siya mana no mo ngoro ni study. Kana ngoni sa kol taki no mo kapo kana daw. Bukere na kalu sa rate royal. Okay. Agay dami to yaw.
Dami to yo. Ano ba sumari da? Arto ba muri na rarama? O tengar to lida ba? They follow the light. O tiada ba? Arto singar lelai. Na yaw ni Manoa kena nondo na na borborani karto no stava. Arto vangre karistonga they sought Christ. Tabtali. Additional light. Followed additional light. Tabtali. To worship. They worship. Worship La Jesus. follow the additional light. Kongo tu na wili bola tambu study wili kini bola lotu lako na songon ni cell group. Rongo ta ni bunau kendo ta ka bola study na ochi basi ngelebu. Lako. Kuno te ta kabuli. O so ni baurud. Nada ba? Gori tuk ngana tolo ni baurud. Lako so te ngata kabuli. Dambe dona kai kono tarai kya. Dabtale. They worshipped him. Dabtale. They gave gifts. Give their lives. Dabtale. They obeyed. Obey God. They obeyed God. Dabtale. Tigo. And Sultan. Okay, la kova na Sultan. They obeyed God. Iko tapos ko na mai di wase rua. Eu sa sule ni batiki kemudo na takataka wase viva. Lima. Lima tikine roso ka. 29. Okay. Reta na kai ko na takawan. Reta ka reta ba son sigi bol tambu. Bita batokina. Okay. Patikana kenu chuchi. Arto siya ni muria talangaw ni sala korto muria mai. Atora. The wise man came to God one way and Went out the other way. the other one. Ketubat ki karis to indon tamata saga bulu. Kaya lebih kamu kau desa demi bona kakek. Kemudian sari kamu iwango kito ngore. Kito ya se oira. So depois só tá usa quero bitar lo que mata sabe nambung iwate ke itinai o tinengoni mai dake o sistatali. Eu asa kachun kina una numisi dengu toko mata no te tuba muria na outline not outline. Ya lalu lihat ni bola, waktu barat cuma kino kento na storyline anu bakasama tu dengu tu mantikia tergele subatale. Dua baleta na ngauna ni babara ubiau, kena baru tagna pa point na ken karua. Baleta mera ni buki kita total ngan to umbulan ni besing day to day. Na tabi ko rin takaw. Tadi songor so ni baru tagi bunau. Siya nga nindrendre, suliangan na ngauna, masuk ke Rabuana Kalou, bebanu nubiku. Ganun na boss, Okay, nabali, kung dobe tarang doon natar. Napakato siya nga sarangan ni Dr. Raro, berupa coach Kim Dokin, Okay, yung binabali yung sarong dungo na, binabali yung Kim Doon na siya matyo may New Zealandi. Ano siya matyo may New Zealandi ko? Okay, foi a Kau, o a silongan ni Moa de Beca. O Diyos talaga? Yeah. Diyos minus Yeah, lang. master. Okay, binawali, So, at least narakakanto sa nakakawa. Nakapatiki ko. Okay, that's how I do my study. Dahil nakamasobi ka muni sa bakil-kilato ko sa daw. Amen. So na secret ni Rondo study kital-tala. Lepan ni, labi nakatalangan mo ni Barre na to, kabarit tala surkara ko tumayon tal-tala. Kunyo rongo tanga na kahit tukuna, sanga mo baka tompo ka to kontra teknik. So, nugu teknik, ngorin santo paulikan doon ka, nusabi ambitan doon ka na thought. Nung ambitan to ko sa nabuas, ang pagkamera to vitui-tui. Siya sa nabuas sa merda. Merda lauri bata to, karoon nubuki ko to. Namutuda ka nga, bang. Ano so ni gue, siyang sarto nga tuwan doon to sinubunaw gue, bunaw itong kaya nakabuli. Orto nga, ano namusin siya nga namusin ibunaw, siya suni nakabuli. Yo kaya kabito ka bi. Kaya kabito ka namumona. Iko to nga bata kinavolta bumatar to. Ana buna lele bundore dan indo bunaw siya daba. Lebron ngo numbita man tutuni bunaw. E frio yo mo tumbale to kera, bata kinavolta. O tumbale man na pesa jiloma. Chutale matandra. Okay? Iko relax. Matino bakilanya no milyo na itukutuko ni Bernie Kwasya. Okay, binabalip sar. Dobe tarang don taron Bernie Thomas. Berto, ni nati kung na sebat school na matagan singa tambo.
Yangon dorka vinaka kina sabu. Vinaka kina na mona libo ngoy. Ya kan tuh vital non matakan singa tambu yon le siya mamelutok. Nakbalik naka. Yeah, so yarango da additional light. Kaya ka udah tuh mati kos nambongi non sinya mai. Odi ngai tara siya mo nga. Nanu menderto tamata buku. Kuni baka sama ta nderto tamata buku balik nderto tamata buku. Okay, that may be true in a sense. Ya rautal ni tamata buku tamata lia ko tukuno chisu ko may tarwal ngai bi. Nino. Del ni batu. Ko may tarwal del batu tamata buku ngani tarwal del batu. Singkin bambali sa buku makauchi mo ko. Okay? Iyo. So dia laku mai, dia tak apa nabuli. Mandai tak kami ko kya ko additional lines. Naka. Okay, sabi na ka ba sing dobe tarong donatar, sing dobe then may sa daw kaya matango. Tanong mas kay do na Kalou kaya num dumbula. Nang karab tabi sing ko Nanu mo chuko. Ko to sideline wala nga tumitarahan doon baka na descent bang inward purification, outward illumination, the forward manifestation, meron nila redoira to have that upward revelation. Namu job ni ko okay? God bless. Okay, naka tamatilete. Naka. Naka master. Nawalew. Muda ni namaruta kana nabuli binaka nabuli kin namata ni kuah. Nabuli na buana Kalou na vedo konaki en dundunimbula en dundumbula kina. Merawa ni ndare di ko kina. Bo binaka daksar na Kalou. Meju ni memas ni vivo buku itu na Kalou. Na num nimbula kana lep ngau na ni. Nanta vitora ke nabuli bosan Kalou. Tintal tikin nanta bula mata ni ko. So kian kira luar kan ulun don Tomas. Kalau lama ki memi red wala ngani memi toya ngani ki memi ya do main namba timbati ni nomni sierra wala bati nomni sierra do Kalou. Siang manda ni red ro Moses. Sarui be bakur bita sarui ko ko. Bala tin ni Kalou buko ngana Kalou do be ba so sabata. Na boleh betul kan na lo mata ni ko. Kibe ba tu sani kibe mising ni adoro na be kan ni ro te. Yang bulan ruko manda kimi tiki nango turan kimi sotaba tu nanu ni lom saru tiki me bo binako ya. Ke wasa mana Kalou. Ni sara tumber lingai kima kina ngon salo ni ngandre mana Kalou be vakan lo mau ni. Na boleh menum ni vakataran na betul-betul ni bengkar abi ngo kimi mi. Sudah kimi ni kina turang en total ila kolako. Ni bukai kima mina Kalou sapo la kan dinda num ni re mai. Sudah terkalul le bina tabur Kalou. Kindor ka kimi boleh dorna me ki mami ngan rebi kimi ni boleh bagi. Kana rere na num ni Vosa na Kalou menguta na lo kima me baka. No na tengi na wendo na mekil. Istura. Dabatal se wo. Mera ni kimi ngai baka iyo baka woti kina be kimi ni maniliu ta kana bulong. Na wale num ni ndo bo muri kima baka maluan ni memitura. Na wale mitura kana num ni lo. Iba suka kima betal num ni baka diam. Kot kima betal main betul ni bengara bengo ne kabi. Kana maniba Kalou ngata kana sungko ni baka diri tu menu silan tina ngonongo. Kira be bono tale kada be tikini tutu na kichisu. En henne me bono lo mano bit. Be se bura. Kalau lo maso le bura sta tu na ndrendre na ngonongo na buni adamuni.
Ir sorwa talangan rembul rabaga yobe kemuni. Rindeon ni lama muni. Nabi pun so turang. Ini memang nol menyebut. Kini besi berburu sama sulah talangan rembul yobe kemuni. Matanya ko. Masulah kena muni lot yobe. Kini mas pasifik. Buru-buru tahu tu kena kalau. Kini be ngata kini be ngara ko ni be. Makanya ngata turang me toskin kemuni. Itu bina kongo. Kini tambor kini be kemuni. Tu pakai tengok yobe kemuni cisu. Nggak boleh belum diseru ada ni masuk nama tangan niku. Kalau lom mereka aku ni kimem nang gorong walengai nama tangan niku. Kimem kim pakai orang tu nama betul lah. Kim pakai orang tu nama tetap kalau. Kim naredi kini turang na bisau. Seng walengai niku. Biar telengan lebih kimem. Kini leh nimam matubal nimam song gulut. Kebuni biba kelong atik telah biar kayak kimem. Nggak boleh. Misalnya ada ni memas. Kim itu begini nama tangan ni dah. Saya bukan talar. Bukan ni ada ni bulan. Ada ni gangga. Jadi Yesus Kristus dan ini memang bulan tahun. Amen. Kalau tahu talti ini bawa benar mata ini kuat. Wisuri talti ngai nama mata ini mata ka. Kena toman talti kini nanda buli. Lawan nukian tal na lu ini kalau ker. Nama sulah kebagai lebar batu-batu ni bingkar abang Klani sabuat juga nonton masuk. Warta tiu tal lepan ni suri tal tiu main hope melai voi tapi tal kina. Warta tiu kota mai juna pun finger bulikin. Kami lewat nonton masuk ni bingung. Tiu kina lebih ni kalau nonton masuk tal ngana batu-batu ni finger mengo. Dan nung talangan na ital tal. Puni only man lotu sile. Garab tal tingan ngono. Mas la ko buana klo men don ngon sale ba taran turan. Rawnya ready ko ikina ba buana. Kena non din. Ikina lu ni klo mata ni ko men do ni ba bi binak. Ba ni binak en singa ni gravita ni ko. Do ngon de men bisimat tal kina ni ba din binak ni klo.